July ni somni pasari sang ni somni panga chol ni ania bazar thir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan nimin khan Scotland rama thlenga Air Force One atanga chuk lima ma lo muak tu reporter te komen Europe churam danga tanga pem lut tenan ei zo mek ni in a soi Trump chuan Europe cheng te chu ral mai theidin hunan ding mek ti asoya thil pahni khat soi thei kanaya Europe pem lut te chungchanga hian Europe khomol puiram ten tang hova main lak lo chuan Europe hi in ta ni lo thuai don ati President Trump chuan soi zelin thamasa khan kan ramaron lut tharanom mi lo kan khar phui tlatani Biden a hun laia mi thalo tam tak ron lut te kha kan thon chuak to ani nangni point Biden a angmai in ram thewa mi tam tak in lu tira hetianga in run rap thlak in ti to pangai ramdanga tangaron pem lut te hian Europe hi an ti hlum mek ani atibok UK Prime Minister Keir Starmer point tamangai dan hi tawmin Britain chuan an rama pem lu chungchanga khauzo ka man lak lo chuan mer riat lo hlir omna thliar kar ani thuayang ti in a sarkar chuan khauzo karam riven na tur policy an nei thar ti a sei ve bok ani United Nations in an chin chi adanin kumsang ni somni khan khovel ramdanga tanga pe mi makta doi somriat pasari z Europe khomol puya anom to a Europe ram sang te chuan chimral hlau oma anom mek ti hria in man la chho meka tun thatir khan France le Britain te chuan long te English channel pal tlang te man chuaka thon kirle turin ruam man nan siama Italy point khauzo ka mala in Prime Minister Giorgia Meloni chuan anram chu Europe khomol puya refugee ke mani an phaldon lo ti apuang to bokani anu pian naram Scotland a hian President Trump hi anu pui First Lady Melania Trump chuan a zui ve lo ani Thailand le Cambodia in kara boina chuni min kha ni thum ni ania nunna chanza thi somthum pathum an tling to a Cambodia chuan in ka hai nen du thu an puang pon tong in heng ram pahni te boina hi man lai thil tun hnaya chemal bel zelan ye wangin a boi thak ang reng khopa ram pahnia politician ten politics khelna nan mana wangin a boi thak le zual ti te po kan soi to kha he boina chungchang a hian ni zan khan UN Security Council meeting man mo nei ania UNSC meeting hi in khar khipa nei ani wang le anla zo lo wangin an thure la la hriat thei lo ani Cambodia ram Defense Ministry chuan ramri boina wang hian an mi le sa som pathum an thi to thu sain nunna chan te hi civil mi parial le sipai panga an ni antia hliam tur somsari pakhatanom to ni in an soibok Thailand rama zirtom ni khan sipai panga an thia heti hian Thailand lama nunna chan som ni tling to in civil mi som pali le sipai paruk an thi to ni Thailand le Cambodia te hi ram ria in ti boi fo ma se tuntrum hi boina wanga nunna chan an tamber tumania kumsang ni parial le sang ni som pakhat khan ramri boina wanga ram pahnia nunna chan zat bel khom hi som ni pariat ni in tuntrum boina hian mi somthum pathum man thitling der to a anla thi bel zel lawang ti a soi thei lawani nimin jing lamdar nga vel khan thai sipai te chuan Cambodia rama Pursat province chu laipui mulian takin an kap ni in Cambodia chuan an soya Pursat province hi Thailand Ramtrat province nena in rian nia an boina lai takatanga chimthlang lam kem jani somnga vela hla omani tuntuma boina chuaka hian soi to angin Thailand ram ria ommi puinuai khat singthum le sangriat jet chu mun him lama thiar chuan ni to a Cambodia lampo mi singthum sanga ai tam thiar chuan ni to thu puana ni bok nimin khan Cambodia Indian Embassy chuan Cambodia rama India mi omte chu Thailand ram ria jin lo turin hriat tirnan ti chuaka boina le har satna neyanom palabiak pona tur phone number le email ten ti chuak bok zirtomnia ni wek khopuya UNSC meeting a UN Cambodia palai chia kio chuan delkil omlova in ka hai nen du thu asoya boina chural thuam nilowin remna le mona hnoya chin felang du ti asoi bok Thai Foreign Minister Maris Sangiam Pongsa chuan nimin khan hemi chungchang hi soin Cambodia hian in ka hai nen du chuan boina chin felan du zian lan tir turani ti soin inbiak na hmanga boina chin felan du chuan Cambodia hian Thai ram zalen na za lawan chet na hian ti top turani atia hetila hian zirtop ni khan Thai Foreign Ministry thupuang tu Nikon Des Balan Kura chuan inbiak na nei turan in hon thu alo soi to ani nimin khan US President Trump chuan Cambodia le Thailand ram hroi tu te hi a hran ve ve a bia in ram ria boinan nei chhun zom zel chuan
US nen sum don nan nei theilawang tia vo nuwa in ka ha in rem ti ta ni in a soi Trump chuan social media hemi chungchang hi posin Cambodia Prime Minister Hun Manet le Thailand Acting Prime Minister Phumtham Moiche a chi biak thu soin an pani hian in ka ha in rem na nei thua yan tum atiani in ka hai chungchang an in rem thuero Thailand le Cambodia ram shroi tu te hian official in an lapuang lo ani Bihar Chief Minister Nitish Kumar chuan an state journalist te pension ati san sak Bihar State hian assembly election an nei hnaya Nitish Kumar hian campaign atran ta nia ngai ania Nimin Khan exa post CM in Chief Minister Nitish Kumar hian Bihar Patrakar Saman Pension Scheme noya pension la thei journalist en thatinan pension poisa an don thin chu cheng sang ru ka tangin cheng sing khat sanga ti sana ni don thu apuanga Bihar Patrakar Saman Pension Scheme noya monthly pension cheng sang ru ni thin chu cheng sing khat sanga ti sang turin a concern department te hriat ti ran ni to a he scheme noya pension la journalist en borala annu pui pasal ten thatin pension cheng sang thu man lak thin po cheng sing khata ti san turin ro man na siamani bok ati Nitish Kumar chuan mi puiro rel narama journalist chu lungphum poimo palinan nia khotlang maso na tura mi poimo ten ni ti in atira tangin journalist en na thata kan tho theina turin an ham thatna kan ngai to saknga la ramtanan theitop chuan pension nuwa zaum takan nunan man zui theinan po an pension kan ngai to puyani atibok Bihar Assembly election hi kumin October emo November thai mo hian nei be sayania Election Commission of India chuan hun le ni an lapuang lova Bihar State a hian vote nei thei veibel se sari vel an omani Nimin Khan Iran ram chim chaklama om zahedan khopuya judicial building chu firfiak ten an beya mi pariatan thia som pathumin nunnan chan ni in Iran media te chuan an puang Iran judiciary thu puang tu Mizan online chuan Sistan Baluchistan province khopui jihadana judiciary center chu Misual tu ti hriat loral thuam king pathumin an beya mi panga thi in som pathumin hliam an tuar ti an puanga anhuwa Iran official news IRNA chuan he judicial building beitu firfiak pathum te hi sipai ten an kap hlum ti an puang le a hetianga beitu te hian court building lu chuan na jok amhala kan tumna chu hlo ting talo ni in an puang ani Sistan Baluchistan province police ho tu Ali Reza Daliri chuan he thil thleng chungchang hi chui nghala ni thu asoya AFP chuan firfiak te hi Jais Al Adel Baloch Helpol Pakistan hun nei ni in an soi he building be ani lai hian bompuak ri le silai ri in rual ni in soi ania Iran Fars News chuan silai me puan i rual hian court building tuala hian thi chil bom ti pu ni in an soi ani Indian Army Chief Upendra Dwivedi chuan Nimin Khan India sipai te chu malam hunatan in buat sain sipai brigade thar Rudra Brigade dinani don thu puangin he brigade hiral thuam chi sang sang mang thiam bik special force unit ani don ti apuang Nimin Khan Kargil in dawa Indian hne na champha Kargil Vijay Diwas voisom ni paruk na chu Kargil adras khuwa manania heta hian thu so in India sipai ho tu General Dwivedi chuan Indian Army hnoya Rudra Brigade dinani tur thu hi apuanga Kargil Pakistan ne nanin dauna nunna hlantu sipai zanga somni pasari te choi moina turin Indian Army in application thar Kargil in dau chanchin talan na I Shadan Jali siamani tur thute line of control bul batalik sectora Indus viewpoint siamani tur thute puangbok Army Chief General Dwivedi puanta Rudra Brigade a hian ral thuam en kol thiam bik in dauna lir theilam en kol tu lai puile ral thuam lian en kol tu baka sipai thabik thlan chua special force unit te omin drone le UAV bik changtu te po anom dona heng ho tan pui tu tur hian ral thuam le sipai mamo chi sang sang boi pui tu tur le ral dau tur bik sipai te an la om le bokang General Dwivedi chuan ram riveng turin Bhairav Light Commando Battalion po dinani to thu asoya India sipai battalion tina drone platoon dinani to thu le Army Air Defense chu India Siam missile system manga thuamani to thu a saibok Indian Army Brigade tin te hiral thuam hranpa mang thin an nia Rudra Brigade a hi chon ral thuam chi sang sang chelek thiam sipai thabik da khom ani don ani Indian Army te hian sang khajakwa songkwa pakwa Pakistan nen Kargila nin dona hne nan chan hriat rengnan kumtin July ni somni parukhian Kargil Vijay Diwas an mang thina Kargil war hi thlathum don o ni in
Tololing le Tiger Hill tlangsang taktaka Pakistan sipai tenen indowin India sipai te hian Operation Vijay an puanga ne na changin Pakistan chuanin kulna tangin an chuaka India sipai zanga somni pasari lain nunnan chanani bazari lo thira wangin kan lome